Mira Subašić recimo u Sarajevu ima 2 kuće. Jedna je izgrađena prije rata, a ova je izgrađena nedavno. Ja imam podstanara, imam zamjenika ministra, neću govoriti koji je došao iz Mostara, stanuje u mojoj kući, staroj, na jednom spratu. Jer šta će mi džabi sprat stajati? Imam i tu kiriju. Koji je? Ma ne još ti reći koji, šta ima veze i koji je, čuj glupost. Na imenu dom ministra nismo puno insistirali, ali zato nam je Munira otkrila jedno drugo ime, mnogo bitnije za ovu priču. U Han Stjencama imam jedno možda 50-60 duluma zemlje pored asfalta. Sad sam dala editorom rođaku što je direktor BH Telekoma da napravi sebi vikendicu. I mislim, ona je Hamdo Katica. Ja sam od Katica, mislim familija. A pošto se familija uzajamno pomaže, Hamdo je za svoga mandata velikodušno pomagao rad Munirinog pokreta. Mi smo dobili 300.000 maraka od BH Telekoma, dobili smo za pomoć povratnicima i za samu pomoć i rad našeg udruženja. Nije još potrošeno. Nije još potrošeno iz razloga toga što mi ipak još namjeravamo raditi, nama treba para, novaca i mi to nismo potrošili, mi to imamo na žiro računu. Od doniranih 300 na računu je ostalo samo 100.000 maraka. Ostalo je utrošeno na projekat freza i krečenje prostorija udruženja. Kad smo renovirali, kako se kaže, ovaj poslovni prostor koji smo dobili od vlade federacije i također ovdje smo potrošili 15, koliko smo potrošili? 15 nešto hiljada maraka. Ništa dakle nije ukradeno. Ne treba Muniri para. Ja imam primanje, vjeruješ li ti, mjesečno blizu 4.000. Jevijemo majku, more mi vala biti 2 da trošim, da uživam kolor, da 2 da u nešto. A vjeruješ li da ja sam nezadovoljna? Vjerujemo. Kao što vjerujemo i da joj sin nema lični automobil, ali zato vozi džipa kojeg je UN donirao u udruženju. Ne mogu ja njega držati ovdje. Ja njega držim, da ti pravo kažem, kod mene i kući. Moj sin nema auta svoga. Eto, mora u cupu svako provjeriti. Nema auta. Nekad upali to auto, odi. Sad, da ne bismo pričali o Munirinoj nepokretnoj i pokretnoj imovini, objavit ćemo podatke koji se tiču drugih srebreničkih udruženja. Pa ima ti Hajra 110 kvadrata stan u Vogošću. Evo ti broj telefona da zovneš tu. Nismo pozvali, već smo otišli u Vogošću i uvjerili se da čelnica žena Srebrenice, Hajra Ćatić, uistinu ima stan. I nije jedina. Eno Nura, što radi u udruženju u onomi. Kupila je koliko duluma, 2 duluma, pa žena Srebrenice u Tuzli. Ja, kupila u Osijeku. Kupila je, na primjer, 2 duluma zemlje u Osijeku. Ima malu jednu kućicu, napravila veću kuću nego moj Vahidin. Kuću Nure Begović nismo stigli snimiti, ali smo zato prikupili neke bitne informacije o njoj. Nije bila u Srebrenici tokom rata, otišla je u Tuzlu, priključila je se sa Hajrom Ćatiću to udruženje, čovjek joj je prešao u Srebrenici dok je bila armija, nije bio u armiji, znači prodavao je po pijaci. Srebrenički genocid je preživio, ali to nije smetalo da se kćerka Ahmeta i Nure Begović nađe na spisku djece bez oba roditelja i prima pomoć iz Egipatske ambasade. Osim u Osijeku kod Sarajeva, izgradili su kuću i u Srebrenici. Ali nisu jedini. S nekretninama dobro stoje i u udruženju Majke Srebrenice i Podrinja. Ja živim trenutno u Vogošći, braći Kršu 42, a boravim u Srebrenici ljeti, a zimi rijetko. Srebrenica je zimi pustoš. Ovaj stan je navodno kupila na kredit, za koji ne zna njen sin i vodi ga na svome mužu. Ali mislim šta je to čudo? 1000 je žena, mislim sam da to nervira. 1000 je žena došlo iz Srebrenice, nepismenije, kupile placove, znači što sam ja imala plac. Nisu prodale ništa, napravile vile. U Vahdina je kuća 809. Pa žene, obične žene. Ali zato jedna sasvim neobična žena, koja je u Srebrenici izgubila 3 sina, muža i brata. Od penzije preživljava u kolektivnom naselju kod Banovića. Jesu nas ikad kontaktirale iz nekih udruženja žene Srebrenice, one Munira Subašić i ovi? Nije Munira nikad. Nikad. Sa mnom dođe ovako iz Tuzle, Brankica nam dođe, Azra iz Banovića. Ona je socijalni najglavniji. A ova udruženja žene Srebrenice? Udruženja niko mi nije dolazio. A Mevlida nikuda ne odlazi, jer nema džipa, nema vikendicu, nema stan, nema kuću.